Yes. Miss Mamo. Won't kiss you for an chain. Obi bia mbakwa ne nchama ko to homa bia che tuntum atwache holy book na se Bible bia King James NIV. I don't care. Munyemreme. And obey us so better so far will be an take on with him. It is written in their books that we are living the end times. The truth, but not the fact. But I'm also preparing myself. The problem phase 1. I'm preparing for the second phase. I'm wearing next, you know. I already said we go final phase and defend the Armageddon war. Go out there. Whoever will try to oppose or resist you from taking the Bible, send it up, deal with it. Makasa has spoken, so shall it be written. Go! Therefore, I be a bosom bunny, yes, ma. No, I say beating. Who bought to the meme bottom? Me push mentalist. How about to our botina? Shall I'm into us. Hey! A pushing a car. Yo. Samo, therefore, be some crossman. Hey, we had the phone guy, so guy. Who in the butter? What's a castle when I am? Who me that? Or so whom nip a bit to sell with them. Chesam way time. Cassa, a concert, dear Boko. My boy, Bema be some and a quack could drab you, but could do yen, own female, me friend a crow on fat. And to me, and they saw a boy and I dream by me. I don't forgot, Emma took any more. Eh, Emma took Mamma, Interpol, Uncle Fanema, no near some man. A samba, who be for less. Dear D, and your bosom, no cocoa, Mr. Tukuba, Massamunie, or Ma. Interpol, Uncle Femanaba. I was Sabiano, or man number. Had ye, you're drunk couple. Do you, Tunamento, forget and forget. And ye, yes, I do my young Kung 1A. Maula, what I was with me, job with the pines and I'm a bar. What you are? Madame for me. Quite a way, quite a way. Fadube. We are in town truck.
aboche by phone too yadru entwapo etrapo amwata abechi amene wa se no wa se duro no ye na magu ase ana si yenku no ana ye monimra ba sha debi hen dai kasa ene na na jai wonya serious kwa gay nanimu nhye nkran wo ye timid therefore ewiase ya ba yi de mahunu se be ma bia ni ho a opa ba wo ye timid nene mama kasa ye bobo yi ebo snap to yi pala na se se wo fata kwase ye buo ese be ma ne ye wo sa mfam che mi man wale nan ntwembra e bia enu mo mbebo wo pe me na na pa sha debi adai e dia se me na radio so na wona na mpo wona na ana waka funsa wo so me se hwan waka waswezi ngini ni pa mabrabo wiwia sane wani mu ye sase mpene fo so abo France woni a no wo se abo fe won 14 years edu nan pe na chiri ba mienu na ene me oba hanche no so for di fo bi ohwiase na ma chira ka boso so kwajame fadi be kwajame fadi be ewura what say say okase na no mo se obai ba ma busa fa mu se yeboku o se me bon ho bai Revelation chapter 21 verse number 1 ekan Bible says so osoro ene asase no enye twam a bibi bia betwam as far as so entene so ye Kristo ni ana wo ye sofo a ade a wo so wo ye ne se wo de mpaibo ene akonchene wati ase ebetime ede atutu ya nam o Kristo sumu anye sa enyim furu obrabo mu da na se wo ye sa de na bigidi se Bible say na ebre ni wi dro a aman be so la aman so se Branche de masem woni mo mi ti se de bi ko so so mi yese mi koti me ko ya mema kese bi o mo wura fim mo duru anom o Bible anom agi wa fa mo ma no mo kum na mi se mi ba be ka kire mo sofo asema mi din kaka ene da ho no osofo se ya mompa ya ma branche ya ni didie ebe hinhim ye won krofo bi a Yesu Kristo kom wasem se mre ne be ko wie ya ye from antichrist sankrofo ne be sorry se omuni nyame ene nyame mabe dey ebedi asie na me ogidie se sankofo ye bi na aba omugigigi sa Bible abranti ye mo mpa yemfama no sofo ye mo mpa yemfama no ye bompa ye de amano ye bompa ya ka kiro de se urade fa gidie ne bi enso ne masese ye so mama abranti sa wo yesu pa ye peja abranti so nso urade gidie a wo de atom ye na etimi gina ene obonsam na de die su ne ye urade bompa ye Jesus Christ de bompa ye de ma abranti so de be ya urade na ko for abranti de ko for na ne ma ya ko so wiase no wo ti ya gine that was Kwajame fadi bro kwajame fadi bro asiedawo wayonko fodawo asiedawo wabusha fodawo eda sembetu wono na ubehu eda hu betri wono na ubehu eda ka bebo wono na ubetu samna eda hu beyale no na ubetu asiedawo Honda boom, see a dough, wabusha for dough. I said, oh no, why uncle for dough. Catchy, Aquaba. Catchy, we are Mrs. Pacha Debbie. Obanium. Aquaisa Yaliga. Me of an I confirm. Oh, Fana Eriga. Pacha, no. And our bubbles was a catchy. Nay, him. Ti de mai paint was as in the pie akukudu asa better boss nsi be say every day kachi ne mai mu lafi mam ye lose points uzim firu ene wada besa wabotom chame wo simbika therefore hwesa bra
asɛm yi si ye na yarga sɛ yi ni pahi wo yi ahi wabɛsɛ points kɛkɛ wo a wo nkɔ mu wayɛ ho kɔnɔ ho kaya mo a mo nkɔ mo ya mu bi ma wahayo wama baabi fu adantem ohemanim wahayo lenya hwe nipa hiamwa esensa kɔ ne nsaba defo we de yanko wo no aba waba we pa ankamesere kaje aboko wona na nkwaso me ba ha nya bone makoche wansane wonre mu uko nyinam aherega nui uko nyinam manya aboa na mana ye kese wo ye na se wonye no wo ye wo tete no na o sa ko nre mu ono me be na pamo no ono na koye tu pe telephone afre na ba fie nti me ba se me be pen eduro akoche na aba wo he do da ma abana ba fie adwensa kire duro kwante wiase ko ntwa ho abua kekere kwenya wadi anya wabua na wono abedu fie wache na wo ye no mbu odwane ye de obado so abaje du akoye abasa wo mena fie ni we nipa ne amudi ye mpo ye ya mpa aba mfa kwa boso so anko edu so kokumo wudi keke abua keke o sikatue bi anim mabaka buru 3 billion se fa fe ne billion campaign me bre ansa meche you know campaign to akante or wansane ha chame defo enya hwe nipa hiamwa sanity wabetom sanity ye be chense ye opanyi na wabofra abua ne ko anka dwa mu nya kwan fi watie hwea bibia ka papa ene sede kutwo kojamai yey kojamai du be kojamai fadumbe chame na mamu bida na mamu so na mi fi so se mentina se kojamai yey kojamai fadumbe kojamai fadumbe kachi enti musuan pase campaign dure so enti wa wo fa ayerega ti musuan bo nya botre boko etra se e ma drop veta point enti musuan pase eye onka bomprenu defo chame hwe kura nyi mehi se e wa nu osan de yi ehi mi de nya me ye se abre kwa campaign a me ja platform so me ye nkunya a me chame mo wa se mo abaje so no metumani hwe ba bia kachire ne ofa yere gaji tente bakwasa boso ana nyimi kwaso we no asase bia boso efensembo hey oh we no debi we ase simo why say omu yi we omu yi me mea wa wo san homra ne ye mea wo jatu uni je beku ena chempo mi we ya afide do se ye bekasa omaji atuma o fasade wa ese disable public ese what was e confusion nyina me nya ya dwa kwa ewa so e wa ya ni monyam asan kwa ye waduro se ayale o kasa eye wa je sha chame ba o sem wansane e break die ya ne ha ya na nye break kutuba kojamai yey kojamai fadu be kojamai fadu be kojamai yey Kojamai sere omu akoma kachi ye bu amada ko ma ajalaga suma hompo wati tie suma hompo ye re bros ma o kwa so fa eseje metimi atwe na ba da bi ehia enfa na ma na ebenya abansem biala ye bu hada ma no o ka seji ye hu na mo fisika o ye bu ni sie no for we now mema na ma vice president vice mara go for o chamba bo 31st night on fa nya me woni me kojamai yey e pese chese wi asensa kwa na nsaba sanity so so mo nua ntwa nkwa o so ntwa nu abua no ko nke Abrace sisters ademura wana Abrace sisters me nuanom me frɛ mo hanom anya bɔne ye nyina enim de ekoso no me frɛ mo sɛ ye nyina bi hyiam na ya bɔ mpae na yesu nyame asɛm sɛ de be ya dwumadi a ɛwɔ yɛ ni so anase anamo a yetu ye nyina enim sɛ bibiri na ana apam ho chi nti mesese bi si tra sɛ bra ye yesu nyame asɛm ye mfa mpae bɔ nhyɛ ase that was what we are saying. The administration of Jesus, the day he knew we are in the pressure. Amen. Men can be been to your master. The beer, I could do no. Yena in him near Koso, a antichrist.
awaba wiase a o ha nyame ma o jeje bible o kumbi no mo ye bi ma yakayaka de nsem bebre ye nyina ye de ne hu se enye nyina ye ni ne ye doso pa nanso enam se woye wotwease no wotumi na ebinom gidie enuru sabi minum ye no de ni ntino ama bebre na pom hochi nanso ade ba ko na asem ba ko meka nto a wote ano modwene mu se emma bibi bia ntete wo ne Awurade Nyankopɔn ntem emma problem bia ntete wo ne Awurade Nyankopɔn ntem ade ba ko so wo hwɛ ne se enkunimdi abotiri eno nko na wo hia amen enkunimdi abotiri eno nko na wo hia memma obi niema wo ye bible ojiji no nkro ne ba eduru se wo mu pa wuma Christ if so say yeti ase ma Christ ye wu so ye wuma Christ bible so na Jesus na yedi na chi no ye bon mpia wo hwɛ Peter ma omo famu John mo famu Petro mo famu nanso no omo timi gina e ma Awurade Nyankopɔn enkunimdi abotire bi wo so ahemem ho ma obi ampaw ne gidie Awurade wo ho man de hia ne se be kan tamabom wodo ntoma be bɔ me ntoma no obenya gidie bɔbɔ mpae asa amen ye de nanso a gidie se Awurade de pom ye ne maseda to bia nka na koma ntoni yem ise ye ne kakre ya na yaka nanso mi wo gidie se Awurade Nyankopɔn be kwama ye amen mo bia nsuro sa wo pese Paul anam otu ye no utimi tubi na wo so utimi ne Paul to nsa de wo heaven de a ene wo sa so fam because one fam a ebe ye dene se nkunimda botoro nsa beka if the Bible so no ko achi na nkunimda ye dey ewo bia nsa ne sapom nsu won fa ne ntoma be bo me ntoma no ye fam Bible ene gidie ene akomchine en twisa opa hon woni a mo be gu wiase ma o ma be gu wiase a o mo solite nyame ma egege Bible ye bi no ma yakayaka de no The last time they were at my church. Everybody know. My idea. Auntie Grace. Oh, I'm Grace. Let's say. I'm here to know. So I know. So for the maintenance. Ade. So for. Si bia nko fresi abehwehwe nya asem ketewa. Ai. Dabe. Etimi da my adwin say. Me jai Bible na ma wom because me to me. Grace wo kan say ni. Wakasa wonim Jesus ayidi na chi. Hwebo aye po no amane a wo fam emoje pram no ni nyina mu no wampa pa. So for the time kan say enye yi. So for nya asem je say enti say. Una aye so for penyinu pa ko fesi. Wonim di aba. Ye master Jesus Christ ayidi na chi. Hwamane a wo fam bo aye po no emoje pram no. Ono na na money yututu nti so otimi jama ni meka so wontumi dia ma me Grace na me hu di opa che ene sofo wo no mko face na botre ade bia ya botre na ye fam Bible ene ekomchina bi wutidi se na me tumi nti bia be yeku sofo me ntumi ya maka che wa no me sana oka ma me Grace ucha sofo me ntumi ma me Grace hwene bi yo ma me Grace da cha tem wonte o e ma ne kodo aka se me wonya nka ma me Grace yo maka na wonte a wo de bye bye me ni fie de e be suma Awurade. So for honest,
message say odem paibo be bi adwumadi na no bra e bi so nyame asem Erade me boy empire wo Jesus Christ di mu sanu tumi ni wa ho de no de benyam se be kese we so erade dwumadi gya so nsa abra erade Yesu Kristo ma ehia mu wa mesre wa ho de no tumi se erade e be sane abaye nsra be mo egina Yesu Kristo adom so ebreki apam biara erade be so ne ti erade Nyankopon enkoma erade be di e bompaye edomi ahon biara attack biara e wo Yesu Kristo de mo erade ye da wase so be ma tumi asane aba e wo Yesu Kristo de mo. Sane ye nyina yenim de ekono bebe eduru no eduru ani bre enti etwa se ye me ye ni bre ne yesoro jana mo so e wo mpaibom enya afa na ye be ye kokwasa nsem bia sede Jesus Christ e kan ye no emere na ekɔwie ya santi Kristofo ye na Jesus come wasem mo na aba o ma be soro ye so nanso sede me kai emere Jesus ye nyina ye nim time a ɔkɔ enipa 72 a wo frɛ wo no emu 60 na masɛm nti ɛna wo hawo na mane a ɔmɛfom nti no ɔmo sa ɔmo chi no ɛma yɛ kai nipa 12 no ye de ye mane nka nipa 12 dodo na aka ne nkɔ ba me reverend obi me ne mo pass of made ye de na ye begina ama trade am Nyankopɔn na minim sɛ danse bo na enkunumdi abotre bi e wo homa yen enti ye fa gidie ne mpaebo ne ye fa nyina amen reverend obi right kasa ha so hwe bible mu ye pa Hebrew 10:31 oso Nyankopɔn ti ase no na be twem hu ye wasamado ye bompiri e wasamado ena hwe Matthew 7:13 was mo hye no ko tietien no no kwan ye so no kwan ye ban e konkom but o say no e wo homa de bonfo sa sofo sasemu ya o kan Matthew chapter 22:4 say sasemu na ebesi edo we ya bre na asaso so beba o ma be spreti o man identity me be ma sa agye we antichrist kitiro we agye asem me nyim na me som sofo empaba me dia pinti me dia na so mo empaba kula sofo omo kan sem afeni ye hu se ye onkrofobia be beko bia no omo ye de ombedi achi sofo se na Exodus 14:14 kan o se enye kom na Awurade be ko amenti nim se kun we die e yo no Awurade ankasa kun enye ye nipadua ye kun enti sa kun we enya de se ye nipadua ya na de be kun ye hwe ono Awurade amana be kun we ya antichrist bia no obio antichrist bia ntimi ntwimfa so ni nyina ne se obekuta nyame asem no na be pompae na wo ye saade ame wotidie se ye da na ye betwa fo mo so opia kana koma nto ne yam mo obia mo hu kura sofo yo mo kan eno ano no si ni twa Alena si mi asondan. Ana ko foi. Eba tije Bible intina. Omo person bebe. Na wase me fa wanso. Oh, safo. Ade. Ye bia yo. Keni ni wa o. Ma ko cat ki so sesi a on zuzu yesi oni. Ade nkofo ni be tije Bible ni to mu suro. Ade ndegwe. Safo. Na ma ni so mu hu. Na meeting so ko. Mi de send na ko na mi ntwe mo mo da o. Papai por mal passa. Papai não vai deixar hoje você tá tchau. Papai por mal. Hey. Hey. When we saw Congress for answering the Bible way. Bible no kweda won kan be hwe mo de amam Can't go for bed. Mama say say am we meeting baby am ntwem ya ma duwa So share we hu ye. So me friend one message is simple and short.
Eblaka Isa. We have no time to waste. Tina tumi akan. The problem. Remember to me now, Mahoma, so I can go out there and execute my agenda. Come on in now. So I expect you to be vigilant. Brados! Crastas. The war have just begun. Afraid no Konankasa Ashasie. It has begun. It has begun. Abrante. Olo kanya zamde. Osoro hinaja. Akachem se me mbom pai mamu because mu hia agensa tra. Am life. Do me say nyoma bia kutiam no enye jamona mu amu mo peje mo botina mo nenam na mo ye no. E toge. Mo toge, mo phrase. Ina enami.
Remember, man. Hey. Nothing at the same line. If a Bible man. Hey, Bible. Bible man. Come on, me. Who are you? Who? The message na mudi ko no. Oh. Na. Yakupo nyini ho de nchira mo. Asamina we yanunie. Erade asamuna wapoyo. Na wunyasa no wahini. Asamina we yanunie. Hey. Okay. Bible man. Jesus. Now we call here. I've been sharing with the Abraham because of me, Majai. We share the Amay. Oh, Buani. Family. Next time, yeah, show me whom I actually and them. You might. Because I Cowboy. See no see betrayal pastor. Sana be betrayal. Dear God, command the universe, and I am the supreme commandant of this earth. Produce clusters. From today, I am the authoritator. The PIA media, we will pursue them, kill them. Produce clusters. Produce clusters. Burn them. Small no. Me hom catch me say adwuma no wanwie. Bibi catch me say homa no e biaka. Enkofo bi ho. Na adwuma yesini nya kadua.
Yedi come small mamu kosi ugoma. But this time more kosi empathic. Unwe fie mu. Unwe dan hwempase. Obi bi okoma bi amunyi meme. Oya munkunu. Some shing money na. We say no can come in daso ni amoto so. Mo kwai de maka na mo kwaye. No but. Go. 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 I praise for God. I praise for God. Say what winning situation aba anti-Christ oba wiase a ohanya mema. Ene ade woni mo yankasa yankrofo a na omudi achi a bebre na no anti-Christ nti omasan omochi. Enti no mesere say wona waka no ye de mpaibo ene akomtwene ebeta omochi. Se da be omochi die nya dey emfiri nyame mu na mo so timi agina. Ba chọtị de me kire yase. And ko pa ja because yama any bra mane amfa empire and support to my ja enye easy sanity. Enye easy kura. Say ni mo ye den ba. Say enye easy. Edding. Easy. Easy. Everybody. Everybody ko pon be dey. Obeye. Atia say. Omo. Never go why never ji. Hey! Pari ane be ka. Suga na odia bo chocho na me ja na ju. Asudi na kwa wi ye say. We ka ka wa no, e dey sikwa wetimi. Anya better sa o. Ko be. Esi kwai. Enter. Hey! Papa ya shaka me ya. Shaka me bo. What them ho? Kasa what? Ebi kasa no them ho. What kasa we? Body ya Soften the Bible. My Lord. You're quiet, no. Yet you soften and you be cassa. One a dime. Yeah, say you're working home. Nancy and to me, you did pay me about today. Your birds, you know. I feel an abandon. I feel take us and see a winning panel. Yeah, near. I feel the wound, yes, I say so. My Lord, a pony and to me. So now, Hey! Jesus Christ!
both me both. I am so furious. I feel so mad and angry. A memo petiketiketi ma sumamu. Someone quite cheap and woman in Mreme. Baya Jamie Menim, Prince of Darkness. Because a software, you're quite Jina one Waira. Now, Waira, the invisible chairman. But the amendment to me, I am assigning you ladies because I know your capabilities and your abilities. We need to be able to hear. And I'm and I don't expect you to disappoint me. I trust you ladies. Go out there. Use your marine skills, your marine powers, and your marine authority to conquer him. Do you understand? Go. Your so-called God is creating the dance, and I will sing to it. I'm coming for you. Wamamengwa mema wamo, wamadia chemia mema wamo, wamama soria mema wamo biemo. Utofo nyakupon Wamadia tremia mema wamo Wamama soria mema wamo piemo Utofo nyakupon Liborian kabayanda baribigo sanabia Nabaribiran korian nabaribigo Yamporian nabaria kabayanda Kabayanda barian nabariga Abadi bichu to beno amotane Abadi wana wasawuchi Abadi enete we yesu drama I trust udu atumasa atumelemo Enwe we yesu I know pay am small one is uncle so I sapo Kenya on the April. I watch Jesus Castanama, when they pay any Jingle Kofama, when they pay an Apomapo, I will yes with this Sudanama, one is Uncle Kenyano, and I want to go also. And necessary away yes to them, and I want to say what anybody and nobody and comedy and never. Jesus, and that day, what you're doing up here, and that day, what you say up here, I will yes to them all. Fire, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. We yes to them all. We yes to them all. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. We yes to fire. Where you go? We just try to my yes. Where you go? Fire. Yes, Lord. Yes. Jesus. Where you go? Fire. Yes. Jesus. Fire. Holy Ghost. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Where you go? Fire. I come against you by the power of God. And no way yes to them all. I come against you by the power of God. Yes, Holy Ghost. Fire. Yes, Lord. Baby, you feel baby. Me who? We yes to them all. And running your power to me. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Fire. Yes, Lord. Yes, Lord. Walk the fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Fire. Yes, Lord. Fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And then, when you're putting up, I'm going to home. Lucifer, break the power in the name of Jesus. Fire, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Ghost. Fire, fire, Holy Ghost. Fire, Holy Ghost. Yes, Lord. Break the power. Let's see. Holy Ghost. Fire. Yes, Lord. Libro kapaya. Himbari and the man. I didn't was I rather show him. The picture within your dinner cashier won't call him a diatom, and the man count kapaya. Rampari and the video. I rather was so I matter for something I say. I will yes to them. So Bukunoi. Bukunoi. What?
so monante se ne se am da no mama benya ne me. Sofo. Monante se ne se. Sofo. Se wa wonyim mbe market aretintinfo a omobo esusun a omonam kroma omobo nkofo je Bible. Antichrist for me. Antichrist. Sofo, ja bumi agye me Bible. Ya je Bible. Ai, saa kwa. Na o jama om. Sofo, buna ye bom na sofo enye bukiti o. Enye bukiti okra. Na onso e. Sofo. Ehu amane pa. Fe sofo e. Se ona na hunso bi bowa kuhu na nmu ye ne ya. Nye so Terminal Bank. Ya le ne ku. Nto ka kusisei. Me ka kusisei. Sofo. Me ka kusisei me di wachi apaba. Ya bome. Phone di Bible no. O ma bome papa sofo. O ma fa onso Bible no. O ma bome papa. Na onso ja Bible no mo. Ezekiel 48 verse 10. Wo se eno men ka do so nyam biara sofo. E ka de ka me ka bibia tia wo. Na me aka sama papa sem di wachi. Na se na mo ya sa na mo anye ne yi. Yesu Kristo na ye di na chi no. Mo hwa amane o fam. Oh, sofo, oni Yesu Kristo. Na ye de sofo. O ka so man ka ne yi. Ekofo na bomi o. O ma bo nso. O ma je me Bible. Anje Bible no. Ofu jai. Me. Se die. Se sa na tie dia. Bia wa bia Bible ayera. Ya jo mo Bible akawe nko a. Ma bo me foke. Yaka. Anyway, sofo, minim de betime asi na chiri. Nti de mesere se na wo se ye bompaye. Na wo se ye so ne bompaye. Empremprem ye. Wo se ye bompaye na nyame tumi ekasa. Empremprem ye. Ya so nyame no mo so. Ye bompaye. Ya so ye sa. Ye bompaye ka chiri ade. Awurade nkyere ne tumi. Bebe akọ ne de ano ya ye tene. Ka chiri ade se awurade fa ban bobi nto so. Bia na bompaye. Bia na bompaye. Saka bara bara anda bara bara. Saka bara 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 anda bara bara. Kabara anda bara bara anda bara bara. Goshi anda bara bara. Saka bara bara anda bara. Paya. Rapare bari anda bari anda bari. Rakabare anda bari. Rapare anda bari. Rakapa bari anda bari. Yakabari anda. Rakabari anda bari. Yakabari bari. Oh Jesus. 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 Musanda ya buru. Musanda ya buru. Mopenya meni mnyam kaudini. Mopenya meni mnyam kaudini. It's voice bi. Mesusu sa voice no. Ey nyankopon voice. Voice ametene say mfiri yanko, obi mfiri yanko. Menim ye tena no ma the next 1 minute bi besie. Awurade na kasa. Etwase ye kosese ha. Me ba, wotwa 1 minute. Omo e. Omo fa sisi. Mo fa he. Etinji omo so. Yehu omo. Omo dia fa. Mo fa he.
coming be flow and wabe. Suffer no. He's becoming a thorn in this kingdom. Now, offer me be fasro. We have to act fast and quick. Yes. Sadie Kramin. A sophisticated device bia. And I'm be used to their monitor. And they are tracking it down. I'm soon raising a few. Even though I especially manufactured in my kingdom and in my world. To be the mouth for come masra for but bio sebiara ebe ine pie che so me na pai fako go. Suffer. You are like a mosquito before me. You are calling for a war, and you shall surely have it. Inshallah. Brothers! Crasters. Sorry, it must say, me far away, and realm. The way and a better way. Mongo.
Sabeka. Let's remind uncle. Money bibi, metin nibi, na masanso ho ade bi, ade me hono, enkrofo no da so san, enti twa se ye bompaye, ade bi kro ma, sa ade na ba bi ko bia, omodi hu ba bia ya nam, enti twa se ye bompaye, ne Awurade Nyankopon se sa ade no, enti mi senes, sofo, mayenyom, ne fa mompaye, ne nyom ba ko. So when free was suru fa mayeno. Eradian fan free one suru fama yano afama yano na yeto meya Eradian na yeto meya aya baba na yeto meya Yes, we na yetu menya oshi na yetu menya oshi. Ye bompaye, ye can't tell Awurade Nyankopon. Ade ne kura wo mo no. Awurade Nyankopon jatom. Ye sesa ade no. Sesia, yana na bompaye. Ye bompaye bi, ye can't tell Awurade Nyankopon say. Awurade pa bon toye nso. Awurade guide ye ba bia be ko bia na han ni ye mo. Won se ba bia ye nko. Bia na bompaye sa. Tell me a quay. Ade. Fuck them shit. I know what you're saying. I didn't hear you, man. For boss, some year, I didn't know what you say. Check here. Hey! Fam. I didn't. Yes, I've been a wound. I didn't hear you, man. Make house, mammy. It is here. You go for a form what you are. They say, hey, you can do it. Yeah, quite. Let's talk about it. See, I'm here with you. I did say you're quite young to me. Say, you're better that way. It's your 5. Hey! Get down no. What do you mean? You're not here, please say you massa. Father is on no. You say I have pepper ya coffee you what? Father to you would na. Massa. To me. Asia bed. I'm going to you say no. I'm going to know one ya no. Person me massa me uncle. We who got too much. Hey! Who messa na me now? Yoko. Money baby. So there must cast a commodity mono. Mummy no mumfa. Then so far. The baby nyabia. Yin some shame. Sorry. When you got when somebody Yanko. Which am you?
For an chain. Obi bia mbakwa ne nchama ko to homa bia che tuntum atwete holy book na se Bible bia King James NIV. I don't care. Munye mreme. Edo be ya so betu so fa mu bia no mu nyatika. Intene so ye Christiani ana wo ye sofo a ade a wo so wo ye ne se wo de mpayebo ene akonchene. What you say? Ebetime ede atutu yanamo e wo Kristo sumu. Anya saa enyim fru obrabo mu da na se wo yesa de na bigidi se Bible say na ebre ni wiedru a aman be so la aman so se
Abrante e dem asem. Woni mo mi ti se de bi ko so so. Mi yese mi koti. Me ko ya mema kese bi. Omo wura film. Mo duru anom wo Bible anom agi. Wa fa mo ma no mo kum. Na mi se mi ba be ka kire mo. Sofo. Asema mi din kan kan na da ho no. Osofo. Se ya mompa ya ma Abrante ya. Ni didie ebe hinhim ye won krofo bi a Yesu Kristo kom wasem. Se mre ne be ko wie ya ye from antichrist. Sankrofo ne be sorry. Se omuni nyame ene nyame mabe dey ebedi asie na me ogidie se sankrofo ye bi na aba omugigigi sa Bible Abrante ye mo mpa yemfama no sofo ye mo mpa yemfama no ye bom pa ye de ama no ye bom pa ya ka kiro de se Awurade fa gidie ne bi enso ne masese ye so mama Abrante sa we Yesu pa ye peja Abrante so nso Awurade gidie a wo de atom ye na etimi gina ende obonsam na de die asu ne yim Awurade bom pa ye Jesus Christ ye bom pa ye de ma Abrante so de be ya Awurade na ko for Abrante gidie ko for na ne ma ya ko so wiase no wati ya gine that was Kodamai, yey. Kodamai fadiblo. Kodamai, yey. Kodamai fadiblo. Asiadawo, wayanko fodawo. Asiadawo, wabusha fodawo. Eda sembetu wono, na ubehu. Eda umbetri wono, na ubehu. Eda kabeba wono, na ubetu samna. Eda ubeyale no, na ubetu. Asiadawa, honabu. Asiadawo, wabusha fodawo. Asiadawo no, wayanko fodawo. Haji, akwaba. Adiasa muna wapoyo. Usijajimi therefore. Abibi bosom bane yesuma na wasa biti no. Wo bo to na me bo 10 na. Me post mentalist. Ha bo to ha bo tina. Shase na mentu aso. Apusinaka. Yo. Samo. Therefore me. Bisan kwasmam. Uhwe therefore ni gan so gan. Who ni bada? Wose kwaso wo na anam. Who me da? Wose ohunu nipa bi te se woda. Chese me ho ya tan. Kasa. Kwanso de boko. Mabo be ma bisa amana kwa kodura brechi. Ba okodu ye no. Onfi me frɛ no kra onfa. Enti me ndai. Be so oboa me na adwen ba me so. Ana amfa kokot. Ama tuguba ni ma. Ama tuguba ma interpo enkofa ne ma. No ni asɛm no. Asɛm ba obi fa less. Ni adi. Enya bosonso. No kokoto a Mr. Tuguba. Masɛm nie. Oma interpo akofa be manaba. E wo sebia no. Oma ntraba. Hadie. Ya dro nkapo. Juju. Tunamento. Forget. Eni yeye. Yensa adwuma yenkungwa na ye. Mawura. Wuja busumudi. Me jomu di pa ntina me ba ha. Hana chewa ha. Madam fubi. Me ba. Kwajamai. Yey. Kwajamai. Yey. Kwajamai fadube. Kwajamai fadube. Kwajamai. Yey. Kwajamai fadube. Mawura. Kandenye. Na mnyama. Ebe so oboa me na adwen ba me so. Pempe wasini pen. Ne kwen. Wura timtwa ntro. Aboche by phone tu Yadru nkapo. Etrapo. Amwata abechi amene. Wa se no. Wa se duro no. Ye na maguase. Ana si yenku no. Ana ye monimra. Wa sho de bi. Ndai Kasa. Ene na ne jai. Wonyai serious kra. Gay na nimu nhye nkran. Wo ye timid therefore ewiase ya ba yi. De mahunu se be ma bia ni ho a opa ba wo ye timid. Nene mama kasa ye bobo ei. Ebo snap to yi pala na se ne sai. Wo fata kwase ye bu. Ese se be ma ne ye wo sa. Mfam che mi man wale. Nan ntempra. Bia enu mo mbebo. Wo pe me. Nana mpa sho de bi. Adai. Edi ase me nana.
Radio sonana. Ona nana. No mpo ona nana. Ana waka fonsa. Was what Mr. Wine. Waka was wezi. Nyini. Ni pa mabrabo wiwia. San woni mu ye. Sanse mpenfo so abo France woni a. No was. Abo fe 14 years. Edu 9 pe na chiri ba mienu na ene me. Oba hanche no so for difo bi. Ohwe ase. Na ma chira campus no so. Fadi be. Ewura. What say say okase na no mo se. Oba hai. Ba ma busu fa hu se yebokun. O se me bon ho bai. Revelation chapter 21 verse number 1. Ekan Bible says so osro ene asase no enye twam a bibi bia betwam as far as we so. It is written in their books that we are living the end times. The truth, but not the fact. But I'm also preparing myself. The problem phase 1. I'm preparing for the second phase. I'm wearing next, I already said the final phase and defend the Armageddon war. Go out there. Whoever will try to oppose or resist you from taking the Bible, send it back, deal with it. Makasa has spoken, so shall it be written. Go! Unyansa wahini